chairman le kan chief minister le lungrwal pui zong te ting kan khai kho manga chumi le MPF lama kan ruai tu ten zawain chibai ka buk chewani zaina hian thu ka soi rei don lawa report peang deu mai ka ni dona a political speech like chu kan chief minister kuta ka da don ani kum sang ni som ni le pathum December tha ZPM in sarkar na von phungan chelve ta in mi khria tangin Aizawl West chua pathian thongai na len du saknain MLA kalo ni ve ta in than campaign a kamarhuai tu chunang mani ho hin nia khati hun lai khan thil tam tak in tiam turin min dua hei hiti vengu min tia amai ro chu pakhat ma kan in tiam lawa cheng khat po kan in tiam lawa ni ti chuan kum ni le chan ve borvelan ni chodona tuna hian in tiam lo chunga kan sarkar ina min khongai na te kan chief minister min du sakna te le mason na Aizawl West chua lo lut then khat te hi kan soi mai don ani pakhatna chuan Aizawl West area chunga ta na poimo mai kunai traffic jam ti re na tur vai va ko na nia chor tu chu kan zawai na niang kunai khuan saski train cheng nuai sang thum le zanga da ania vai va kon bazar sak thadna tan saski trang bokin cheng nuai sang ni zanga som thum le panga da ania tin Aizawl West outlet kan thria tuikwal sa tuikwal no le din thar ka inkal pona tur khulaya kong pui lian tha kan siam no na kan thok me ka hengi tho mek ve kan nia nuai sang ni da nia tuikwal no da multi purpose indoor hall Khelo India trangin funding kan deal chuaka nuai sang khat za som nga da ania tuikwal storm drain siamna tan motor kal thei turania chunga emual bika nuai sang khat da nia tho mek bokani zela tin join weme field ta artificial turf kan phadona saski atangin cheng nuai sang khat ania kan soi bel lokanga hemi meeting a hian ka tel ve hlau maya chuan heng te thanga katia CM hianin ibial ti ve to la ron tia lom takin he hi kan da ni chu chuan vai va kon zone hoi le rang va mol in kalpo theina turin saski atangin cheng nuai zanga le sum sari dania vai va kon zone hoi leitlan hiam siam na turin saski atangin cyclone remal hnuaia khanin cheng nuai zathum somre le pali dania za zel som ko le panga kan thop zo to vai va kon than mual thar tur kong siamna tan ma mual rama pavement siamania saski atangin nuai zani dania za zel som ko le panga kan thop zo to Aizawl West outlet le futsal ground tuikwal not panna sulai kong so UDN PA state fund atangin cheng nuai za somli le panga da ania za zel somli tho to ani kanan venga basketball court somi ka tlanga mi so volleyball court po ni the so semi indoor achung khu tura ti ania SYS sports and youth services department le saski poisa trang kopim cheng nuai som sari dania DPR siam me kania tin tuikwal primary school tuikwal south government primary school 3 sak thadna tur le government middle school vai ba kon sak thadna turin nesits o 3 tangin cheng nuai somnga le pariat le sing sari sang sari ve da nia tuikwal not middle school kota basketball court siamna tan SYS sports and youth services tikha GIA tangin cheng nuai som panga danin thome kania din thara basketball court khu lai thanga mi khu siam puit lena turin cheng nuai som panga danin DPR boy pui me kania basketball court dor pui veng thar sikul ko da me khi ti puit lena turin saski train cheng nuai som panga dania DPR boy pui me kania tuikwal south hall kan wai me hall kan indoor so repair na tan saski train cheng nuai som dania DPR boy pui me kania din thar volleyball court siam thatna SYS GIS GIA tangin cheng nuai som dania siam me kani heng zong bel khom hi kalphum thar mi pui sarkar hnuaia tram chan ve po kan lamhan main cheng nuai sing khat sang ni zasari somthum le paruk le singa le sanga Aizawl West tua hian lo lut ton pathian mal som na kan dong na sa le kan sarkar ho tu te kan chief minister du sakna po kan dong na sa ni atak taka chuan he tiang chiar chu hi ka phur rualin ka hre ve thowa bial dang kan ngai tu tel lo thei lowa
amai ro chu heng zong zong kan tia thil tam tak a component lian tam tak hi kan bial ni lo aizol kong poi mote aizol khel mual poi mote thil poi mo tam tak ani dona wang rampum huap thilania chuwang chuan a in tharung lowin heng te kan puang duwa chu ti ani chuan chung zong zong min tho zo puya tan le mabak dang tun tram chua kan nei le tram dang lo om le zel tur mathlir nei chung hian aizol municipal corporation in thana hian uat som panina le uat som pathumna hian ZPM corporator te thangtling ei tur ni tangtlang u khabaga khan bituminous concrete in kong kan kong siam me kan thria tunai hian ti khwala tanga din thara tanga dor piveng thar kalpe kanan chuak tur son resurfacing ti tura buai pui me kania tin kai sara ro da tanga lo chuk thlain MSS resurfacing anti enge ni poka hrethiam chialo din thar kon thleng tur hian buai pui me bokania tin china kudok la sa soita ka kha e khilaya khian tuizem lian Lawmluh Assam Rifle sam chua san ta ka siam me kania litar nuai khat le sing ni sang ni sing ni mo sukati pal nuai som le pani ani zo litar nuai som le pani hemi na chom tur veng te chu ph chin che dan chuam vai ba kondor pui veng thar din thar hun thar le tui kwal ten nia alo mo me mani heng te hi atom na ta na ka sailu chu hi ni heti khopa mal som na le du sak na kan dong chum hian mi puin ti le ve tur kan ne ya aizol municipal corporation in thana hian kan candidate pc vanal huai le pu vanal huai te lo tling nei se chumi ta na poi mo chu tran rual na ni tran rual na tu na zani na kan phur zia te kal khom kan thanem zia te an hian kan tran rual chuan kan ti le thei mayang kan tran rual anga ya ni tuna member khati zan Lawmluh tur khan MLA in tha ka tho ve lo tuka ka ngai kan unit te zonu te thalai te le block te na thora kan seng me kani adot le chuan taimak na ni som bor ve la lom taimang o kan dora kan ti na kan thian te kalpung thar mi pui sarkar thajia I khilang atom na tan le ka ngai poi mo chu in ngai tlom na ne ni campaign angu achan chu ruling de uwa mai kan ti hian min ei lo tun ma point in ei lo thinem kha khatiang kha kan ni ve lo na turin in ngai tlom chungin campaign ni la aizol west chua kan wat padia hian ZPM candidate lo tling ei ro se kalome